TV. Ketheka mutegero Weru TV ambirigira nwithiritwe na ntuko injaga ibwaga no tubakona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Njumaa turi na makarika kuma county mwanya mwanya nyumene tukethona gikaro kia Njumaa sakonera twetha tukiaraire matu jonthe jajombite kuthoja gitamba kiri mitandao hamwe na kuringa biongo bya nteto bitagwa NTINYARI KINYUA jaja nijo twikirite urito gutukubona arua kiri nteto chietu. Koti kurungika uthithio maratathi ja kura cha ward ya Nyaki West ni untu bauma waru iri kwithirwa ati maratathi-ini jau. Kanju ya magavana gutariria umbani bwao ori kuri na magavana Kathumba bakurikia ibindi biao bia jairi. Akiama Kathumba kuwa bakagwata mbaru gavana Kiraitu Murungi ori bangi bakimeneria Minister Munya. Muruiri giteke mutongere wa Nthiguru Professor George Jakoya kuriungira Amiru akiuga akanenkira muthomithia nkulu na DCI Kinoti Ngugi thirikari-ini yawe. Gwatogeni okairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni sindika rwitha tukianjiria nteto chietu koti ya Meru ni rungamitie kamiti ya miaka na ithurano IBC kuandika maratathi ja uringi bwa kura cha ward ya Nyaki West. Bobo ni nyuma ya kamiti ukwirikana itiandikite ritwa ra muruiri giti umwe na ritwa Hilary Sande uria kuruira gitiki ta muruiri kiumbe koti kigitega mbariri ni ugiete ka muruiri uju atirwe kioto kiawe untubure ni mugaro na mawatho ja katiba. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki atombiririe nacio. Narua koti nene ya Meru kukurukira mugambire murithi nitete watho kirwangiro ithurano mianka ni rwa IBC kukurukire gambarira na igitwe ni Hilary Mugambi Sande nyuma ya IBC kuria gwikira rito ryawe kibraba kithaba gitwa kura kiwadi ya Nyaki West tamithio narua koti erungika kuthondeko kwa kura cha Nyaki West mwangalia tora muri Hilary Sande riro rigikirwo. An order for certiorari is hereby issued to quash the decision of the second respondents Dispute Resolution Committee dated the 17th of June 2022. 3. The respondents are compelled by an order of mandamus to admit the petitioner's clearance letters and notification of intention to vie and to consider his application for nomination as an independent candidate for member of County Assembly for Nyaki West Ward in the forthcoming general election of 9th of August 2022. 4. An order of injunction is issued barring the respondents from proceeding with the preparation of the printing of ballot papers for member of County Assembly for Nyaki West Ward until the petitioner's application for nomination as an independent candidate is considered by the respondents. Kulingana na wakili Hilary Sande agwite rindi tagarindi ria koti na iboneni urungika bwao na kagitaga kanandi no mwanka rwangiro IBC rutigere uchoki Hilary Sande. In summary, koti ekomba kuga atiri haki kana right cia Hilary Mutuma Sande ichombete kwithirwa chikinyangiri nthi cia kurungama especially as an independent candidate. Number 2, koti ekweja na ekanukia
ria IEBC kuendelea print ballot papers mwankarira bakaomba kumuthiriria na kumuklia. Number 3, iberirwe koti kubera bombe kujukia documents ciawe for purposes of clearing Hilary Mutuma Sunday for the 2022 9th August elections. Na ntoawe Hilary Sunday ethwagicokire konti katho na kwira thingati bawe kagitega kana ndeke thurari ndebene mbere ya mande ndagucokeria murungu sana nkatho na urambuga utongeria bwitherwa bumite iguru ningwitikia utongeria bwakwa bumite iguru onto te kawaida wigwa ballot papers cha wadi cheri chete printwa tawo turonete ngari chumite na ndege chiaja igoro airport chauga ballot papers chekweja ende koti yetu ya Meru na arwe kuga shughuli uchonde cha ballot papers cha Nyaki Westward chironge kwe monkachi ari yetu ja Hilary Mutuma mugambi Sunday redorore au bere na ndene nde tweteta kwambiria siasa nende tweteta gutonya mashinani tumbe kuariria mwananchi wa Nyaki Westward tumurombe kura na ingwetikia Thaa kura iji cha MCA wa Nyaki Westward yo nimbetete kuona nkiripotera Weru Njumaa mbita muthuri Muriuki. Mukariri gite wa kanju ya magavana na atariri te umbani ba magavana barabari te ne kagite ne gaka kiari mukariri gite wa kanju na ijene ngerekano na ruangirwo gima arugite sibitari aja Kenya ni chiongerekete na gicunji ke ithanda tukuma kirigana akiuga bone umbani bubu nene muno bothirikari cha matura cha kagite ne gaka amwe na bo na aririte kuinyirwa ni mpara kura gukuoneka antere mwanya chianthiguru ya Kenya akiuga Kenya milioni 4 gatantemwe ni betite na mbere kuinyirwa ni kinyamara gya mpara. Boniface Mungera na chotariria ni okanjo magavana raramikirite thirikari rais Uhuru Kenyatta nontu boshirithirwo gairwa mbesha cia mweri muthiru akiaria munyo mukariri okanjo magavana James Ongwae na ugiti banyirikite na banyarire ko bubwega na gukendera uju weti na mbere kiri thirikari cia matura bukethiro bukionja. Your Excellency, thus far the National Treasury is yet to disburse Kenya shillings 29,600 million or to all the 47 counties for the month of June in the financial year 2021-2022. Because unless this money gets to the ground, people are suffering. Prices of fuel are up. Prices of food is up. People in the villages are being strangled with poverty. And it is this money to counties that enable money to circulate and people to come up. So if this is a caring government, then we need our money on the ground. It is not a favor, it is our right. And we are not going to ask for it politely as we are asking. After this, we are going to demand for it. Gavana baba nabo barete kire kiatho kire kwithikita mukaone jumoja Nairobi igia kuringiria magavana 21 barabati kumobisine nyuma ya kuthiria ngoge kwa miaka 10. The National Treasury should allow counties to transact through IFMIS until the 15th of July 2022. This will enable counties to process and complete transactions that are already in the progress under the IFMIS system. Kerendo aria shemwako mona magavana baba bonthi bonekene bena ugebo mwethirikari cia matura shina umitho bonene mono na nibati kwethurikige kwa mwongo wa miaka 10. Ninashukuru sana kwa sababu tumefanya kazi na kazi imefaulu kwa sababu ya ugatuzi. Watu wameanza kupata maji. Sasa kuna tofauti ya wakati ugatuzi uko umeanza na wakati ugatuzi imeanza. In fact, orejere na devolution ya vile gintuke kinene muno Kenya yetu. Nuntu tagavana Nairobi imponete importance ya devolution. Na going forward ituonete ta education sector. Itobate like Nairobi ndivetie more than 258 ECD schools na tukaandika arimu baba inge more than 1,200. Itha mwabu hamwa moega magavana baba bugite thirikari cia maturi batere kuthiri kiongerwa mbesha na mbesha iji ya kinyiti chereri. Kila wakati hakuna wakati ambapo mtu taweza sema kwamba pesa imenitosha, haiwezi tosha. Lakini ile kidogo ambayo inapatikana ifike kwa wakati unaofaa ili basi tuweze kufanyia kazi na tuweze kuipangilia. Ni vizuri serikali ya national government itilia manane funding ya units ya devolution. Hiyo ndio changamoto. Atere wakomenya nabo pamoja gavana ba 21 barabo marite
bamwe bashokerete kari kurombaite mwanya mwanya za kwa ngerekano kobete kurombaite bya Senate na bange byobunge. What I'm saying about NMS, they've done a very good job. You can see so many hospitals built in Nairobi, so many roads, so they've done a commendable job. But going forward, the governor should have all the functions to feel like a full governor, not quota governor like Anne. Nke reporter Ntoshoro TV Njumaa kuma aja kengina ngine kithubuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Atongeria Kathumba bario seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi ni bakinyite mamburene je kundi ya kumenyeria mitho nikyo Kenya Forest Services gikundi iki kibanganitie mambura ja kenda gwika Weru na mawatho jara atumiri ba mitu babatere kuthingatira baugite bathithite bubu kenda gutigira mitho ni gukarua na ni kuguna mwingi muthuri muriuki na chikinya. Nikenda gutigira mitu ni kumenyerwa nkuruki Njumaa narua atongerie ba mitu bagwatanite na ikundi bya antu bara bamenyaira mitu ibombete gutirimana na kutha bagikira kirore mwatho jira ja atumairwa ni antu bara bakumenyera mitu na kufurahia kwamba tangu kuanzia leo tutakuwa tukifanya kazi within the law kwa sababu tutakuwa na participatory forest management plan na tutakuwa na forest management agreement. Narua tugwiritwo mono twe akajiba appointment forest mutojo ko board northimenti bore na Meru Central ara tukwejete ko launch document ire tukaraya mwitone tumita forest participatory document na ki document ye narua then kanaira sheria intobira byombo tumeka mwitone adri kuthithia manto jaja tukondo thithia je tourism jethera na deja ejani rate king document eje adri manto jabara thithia manto ago kuitana incho kutuira kurethia manto jojonde jetha je ki document ko document is very important kia kaji baraba tumera muito joto jo appointment neto kugwa tugwiritwo muno nonto ita milestone ikintu kikinene muno kithatu akaji baje nikiato kireke kuthithikite mwitune aratongire mwanya mwanya bokayo arasini twamire Mithikari Nturi mubungi wa Northimenti Raim Daud MC municipality Murega na manatongire bangi bonde bakiariria mando jege kumenyera mwitu. Hivyo wananchi tuko na majukumu sisi sote kama Mkenya kuchunga mazingira yetu, kushirikiana na idara za serikali ili kuweza kuconserve environment yetu. So any time labda wanapofungiwa forest, tafadhali wanapatiwa muda ili waweze kuwa consulted, na ndio maana kuna hiyo community forest association. Ndio wao wenyewe at least wanakusaidia kuchunga hii dhamana yao. Ningeomba tusikizane tena, msitu yetu Pandia Tigania iweze kufungwa, iwekwe forest hiyo, iwekwe electric fence, ndio msitu zetu zikuwe zinachungwa, pia shamba za watu zichungwe pia, because tunapata ndovu zinatoka kutoka Tigania West zinaingia kwangu Ronyange, Mbeo paka Giaki zinapita hapo. So ningeomba hiyo. Indi amna bubu siasa itiraura. Bodi atiri. Babu butumenya. Bukomene tege konkuromba. Bukomene abo tukamanya. Igeku. Aigeku. Nende tariki kenda kwenda bumpa na wini jabo nene kura yangabana wa Meru nikenda tumba kuibanga tumbote vyandi kumande twitete tesa sawa rais wetu akwenda tukwareria ibo muisie we ibo mumenya eta watia ayeta watia nkiripotera Weru Njumaa mbita muthuri Muriuki. Thukimbithi barabara mubango ne jwa kazi mtaani kuma nterete mawani baguteta bakiuga atwanya twao ni turikitie kujukwa barua atwanya tutu tujukitwe ni thukimbithi barabara no chore na tubane ne thirikari ne na barine gwetaka giteno kaunti thukimbithi bakuma Muthambi nabo nibathithite maandamano mwanka obisini ya DCC wantereu bakiuria bigitumi twanya tutu kurunga mwananjire witho nikiriko Martin Mugambe atumenyithie kinya. Rero na nkinya mukajaniro wa nthuke mbithi barabara mubango nwa kithirikari wa kazi mutani no akage gutamba na nkinya kwigwika kiri gunto mwanya mwanya batakuona kiene twambiririe ngwe kazi mutani tariki 6 mweri wa 6 twandiki isibu turita ngwe kiomi kimwe
tweta kwe mande twarwa ngwe tubati kuri wangiri mungiri ngwero mutoro ndi tukandikirwa message tucoke ngwine muthenya we munthe kana ari barabari mubangoni uyu maua baratangirikana bagitaragiria burako ari kagita gaku antonge bigurta ngoye cia gasimutani ni batwandiki babandiki bena mabiashara yo betere be report ya kwandikwa uteweta ngwene abatomanto bo baeto baritira ngwe inyoko liritha inchi jara cia ko thaisi na biaru na mitira yonthe twaurana na kwera barabara nara bariuga ntongoria cia kwa wende kagita gukinya tabura ndisi cioro rugamirite manto mathirikari nene kwibumeria na kubatariria kira gikuria kira kengi kiri mubango uyu Toriwa ndisi wetwa maoa na tori list ya antu bubande kini wana siasa ethomo wase utomenye ni antu bakubande kikasi mutani na tomenye ko bafulaira na tunya batu twafulaira mitandaone no twebyo tuona na twande kwa simu na itotora tweterete na tutora kuromba ngwe na bara mubakota ngwe barua bataro makasi mutani bako batonyiro ni wana siasa turenda kuri batinge tore tukithungira kiri gicigo mbunge kia Mara sub county ya Muthambe gutire na mugaro na tauni ya Maoa wabathiete kaguru mwanko bichini cia DCC mbari cia mwangari mokenda kuona machokio mabiuria bila bakwiburia batakwonwa kubachokeria tukaurika kwina thirikari ya oma na thirikari feki netwirwa oma ne kuturungi twe yuthi bakasi mtani tukwiza twambiria wira twarungikirwa twerwa twambe twita tukanogoke ati igamba rikotini ria kazi mtaani igamba ria rika tukerwa mwanka thaici tutije gamba ire arikira na tutije ne gamba ria muthemba juriku ya kumakania akiri nduke embithi baba kuritwika twanya twao itojurirwe na ntu bangi barabata kumenya indi gutire nuomo wao ariogotene athungirite twanyani tutukagitaga kam embeta wa Boniface Mawela wakazi mtaani katukuria thirikari yetu ile kirwa twinyama kana twi mugutani tontu ni twikarite ntuku nyingi muno tukiruta kawira ntuku mugwanja na tutona mbesa ende gatukuchoka tukona kwina antu ageni bakurita ngugi Muthambe na tuteka twarekire ngugi gatwarungamirwe bakithirikiria nduke embithi babai batariritie mathina kathumba maraba kurukagira kagita kuthiwirani no ya kazi mtani bakiongagira amwe na kuruta wira na mathina mamankutho bationete chiringi kiri ntugo mugwanja ira barutire wira reo nkuria antu tabantakani antu ba mumbuni antu bakarigini twaitagia ronde na nembi gitumi turunga mwawira na transport watumagira kila siku twakobaga kuria twakobiro no tithio rumwe no mbiku kairi kiripotera Weru Njumaa kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Muruiri gitiwa gitikia mutongeria wa Nthiguru na tigiti ya kiama kia Roots Party Professor George Jakoya na kinyita miro na arariungite gontu mwanya mwanya na gwikira miro mawira ne kathumba kiario Jakoya nirite amiro atonyo utongeria ne ta mutongeri wa Nthiguru agatigira kweja na itikira miro ni arugite gitikia minister wa Karibu Andene gigeta kiri munene oborithi bandi kiri George Kinoti na wakiri muthomithia nkulu agatwika wakiri munene kiri thirikari kana attorney general. Ni urogo gitikia urais na kiama kia Roots Party Professor Wajakoya aikinyetie kauntini ya Meru bari na munini wawe Justina Omae na kio kirinde gianto kionekete kubamukira anene. Professor Wajakoya yuko area. Akiaria Professor Wajakoya ne kirete amiru wira ne bwa the minister wa Karibu Andene DCI George Kinoti na we wakili muthomithia nkulu kwe wakanya ka wakili wa thirikari. Muthomithia nkulu, semeni muthomithia nkulu. That is my attorney general kuanzia tarehe 9. Huyo ndio attorney general wangu wa kwanza katika nchi hii, atatoka nchi ya Meru, anaitwa Muthomithia nkulu. Semeni oye. My Minister for Interior is none other than Kinoti, Director CID. Semeni oye! Bangia! Wajakoya nkurukina aririte urimi bwa kimera kamera akiuga urimi bobo nande bukongwa na guana bobangi. Sasa kuanzia tarehe hiyo tukianalisha miraa, tukianalisha bangi.
Kila mwenye analima miti moja ya miraa atapanda miti 3 ya bangi. Nguruki nonekete akimenyeria agenda ya DP Ruto yegie mantu jawili baro. Washinde kabisa. Wengine wanakuletea wheelbarrow na watoto wao wanasoma ng'ambo. Wanakupatia kijiko, ukimaliza university kazi yako kutembeanga tu namna hii. Ukiritaya unaanza tu kutembea hivi manake umezoea kuweka mchanga kwa wheelbarrow. Katho chemwanya kirego mutegerite na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na nteto nkuruki ukebebe mutambo. Urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Beta wa medical nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tugonze pa Meru tugwate nimbaru ikenda tumba witera tubeto pa Meru ke. Ndiromba gitike senator wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanara ya kwa thirikari nene chumba gwitera Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Forza shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. 5
Fires! Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulikanete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Ni watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonye subuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Jesse uri sawa. Mbita wa Jesse wa independent. Na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti. Gitumi nkwenda kuga mantoja youth. Ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetheria mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena Ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi Ngugi bukagua ne Jesse wa independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa ile abagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania Ngugi na thirikari ile kethire leo ibwega Oi South Imenti. Katho chimwanya kirigwo mutegeri gwita na mbere kurumira nteto chietu tugicokera. Bishop wa kanisa ya Diocese ya Embu na aririte siasa iri kuringwa ni atongeria mwanya Bishop Paul Kariuki nonekete akiregana na mendekithia ja murugite kiama kia Roots Party Professor George Jakoya akiuga mendekithia jawe datagirite kinyanini ni araugite kira akwendekithia ni yutatina Mauritani na witikio bwandini ya Kristo. Samuel Geishma atutaririe nkuruke. Akiaria arintere chechera wadi ya Mugwe, Bishop wa Diocese ya Embu wa kanisa Catholic Paul Kariuki na uriti akenya bachonkune bwega aroiririte mwanya kenda bathura atongoria baraba kwagira. Kariuki ariuga aringikura babatiri kumenya wega ba mutongoria ukurukira mikaria yake na manifesto era arutete ya utongoria bwake. Hivyo wale ambao wanapiga siasa, mupige siasa kwa njia ya amani, tuone manifesto zenu, mnataka mfanye nini, mnataka nchi yetu iendelee namna gani, nasi kama wananchi tusikilize hiyo manifesto. Kazi yetu sio kumwambia chagua so and so awe kiongozi. Jambo la kwanza muhimu ni maombi, kwa sababu anayepeana kiongozi ni nani? Ni Mungu. Na meneretie murwirigiti kia urais na kiama kia Roots Professor George Wajakoya ati agachinda giti kia urais agakurukia watho bwa gwitigiria uremi babangi akiuga ati ithugania tarirurire na mutongoria no ari nyangie mbeu mbithi. Wale ambao wanatoa maono yao pia yalingane na pia na sheria yetu. We cannot prepare a nation na vijana ambao wanavuta pangi. Na ule ambaye anatuambia vijana wavute pangi, wako Amerika wakifanya kazi. Hawako hapa. Ama mmeona akitembea nao vijana wakivuta pangi? Wako kazi.
wakifanya kazi. Nkuruki ariuga nthiguru ya Kenya no yaragane buru watho tabubu bojete ukurukua. Ukichagua shetani kesho usinje kwangu kunililia ya kuwa kijana yangu amepotoka kwa sababu amevuta nini? Amevuta bangi. Nitakwambia mpelekee Wanjakoa kule hapo. Hakuna nchi katika hii dunia yaweza endelea mbele vijana wakiwa ni wafuta bangi. Hakuna hata moja. Wakivuta bangi kesho nitapata mabandi wangapi? Sasa mabandi wakianza kuvuta bangi hawa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mpita wa Samuel Gaishma. Asiasa ni bakurumbwa kuringa siasa chethiri no kirikagite negakaga siasa chionekete kugwata mwankiri ni rombare atumiria Bishop Mwithaliura no mukaririgite wangwataniro ya Bishop Bange Ntere Chegamba Igembe na Peter Umuru ororikite gukunurwa na gutwika Bishop Umwe Ntere u atumira baba bakanisa ya Global Abundance baugite kuri na gitumi gya kwithirwa kuri na there na kinya siasa chethiri no kiri kuringwa bagitariria ati siasa iji kathira na Kenya bageta na mbere kwithirwa amwe tana bamuchijumwe. Nicholas Chabari na ripoti ije. Do take this oath on this 8th of July the year 2022 before God, His servants, and the Church of God. Ya kwamba kwa ushahidi wa watu wengi na ukamo na mdomo yake akorake mbele yako ameingia kwa ofisi ya askofu. Marere mambura ama gukunurwa na gwetorerirwa amaguta ma athenjeri iba murungu kanisane ya Global Abundance Church nikenda bathinambe no tumikira amurungu ya nyani mwanya mwanya. I now pour this oil on you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Peter Imulu gukunurwa na gutwika bishop wa kanisa ino no emwe kuru gwake gutwikithwa reverend nikenda bathinambe na utungatira amurungu umononkoroki na ba kunurwa bathinambe no chokia nkatho kire babo nthe bokujirite imambura mama bakiuga beta yare kurutira murungu ngugi tukwenene no ntobwa mauta yuto eturirwa nikenda tukomba gwita mbere kubiri amani dene ya nthiguru yetu ya Kenya na kwithira tukwa mamlaka yo kosoa muntura wonde withira ai kinyume kia all human kana ora umba kubwithia untu bonde brabuthukia antu inyeuto kwawa na twirende ku confront any kind of an issue that is a threat to our people. Nandi na motha ya torwa mauta na choka tharimo na rombo ni bicho wabo nthipa kuyurikanisene na mapasta na kirinde kionthe ngwitike thai ngwekete kurita ni nene chokeria ngai nkatho no ntubwa ordination ya consecration yewe na arua na kira ngai boya no ntubwa kwita mbere otwongela no kegembe tukwendelea ukira ndene ngwe ngai agitani waku baire baba wa mwana athenjeri bangi ba murungu ibathira na mbere kuromba athere wiro ere nthiguru ya Kenya igitarira siasa. Bishop ari au consecrator wa atongeria nkuma ya there ndene ntheto ndaromba mno there na wingi ndene ya kipindi ketore nkuma ikipindi ka campaign tore kiongozi atithura kathurawa na kiongozi mbere athurwa ni murungu na antu nabo ba mwaka mauta kwa uginyoka rwira uongozi utumbo bona na tharike indi no na nonto mauta yara murungu akwiturite ku antu betu eitari ritite kithe kwiringi ngai aita otwa kiongozi super in this country ya Kenya. Ni itare bono ntukurantu bethe bana there tuthure kinya mutongeria uratukuminya atiri ate kumeneria kanisa no ndo mutongeria wena murungu ndene no komba kwa nthiguru yetu bubweya ura murungu wetu kinya we akethirwa akiwira sua. Weru Njumaa kumegebe North Beton Class Chabari. Murimo jwa corona na ngarama indite oturo ni bimobe bira bitumite antu bakethwa bari na thina indito cha kimathugani bubu ni kuringana na daktari wa kimathugani Ntere Chembu Shila Shivulimo daktari ujugite matuja jatigirite kinya kuri na thina chanto kuona mathina jangoge bamwangu gichiao ige kinya muthia na biashara na baba gitara athara ponene.
Gututhuka kwa murimu wa COVID-19 bururi-ri wa vamwe na kwambatirira kwa thogora wa muturire ni imwe cia itumi iria andu engi maragwatwa ni mitangiko ya meciria. Wa uguo utumiri wa ndawa cia kulevya makiria kuri ayuthi wanakuo ni kuracungira mitangiko ya meciria varia engi ao marethira matangitethia na njira wa yonthe. Ino ni kuringana na mutaaramu wa meciria ni ndagitari Sheila Shivulimo. Kuna an increasing social isolation after janga hili la corona ambalo limechangia sana kwa stress levels kuongezeka kwa matumizi ya pombe na mihadarati mingine, kwa kuwa watu wengi wamepoteza kazi, wako nyumbani kwa muda mrefu, hawana pesa ambazo walikuwa wanategemea mbeleni na mambo mengine kama hayo. Anytime kumekuwa na a downward trend katika economy, pia iko associated na ongezeko la magonjwa ya kiakili. Na varia vari na vata ya uria uri na mathina ma kimeciria gukorwa akigwata urigiti, utaro na wenda munene niguo avote gukorwa agicokerera muturire wake wa vau kavereri. Na focus yetu pia ni vijana na pia wale kwa jumla ni vijana from the ages of 18 to 40, kwa sababu wao ndo tunajua wao ndo wameathirika sana na dawa ya kulevya imekithiri katika mazingira yao. Wauguo nayo kanitha wanayo iri na itemi iria kugwatira andu ta aya mari na mitangiko ya meciria na njira ya mavoya, undu umwe na utaro wa uria mangivota gukirira na gwitungata uria kwagirire. Ni tuli na andu aingi marahuthira drugs, ni tuli na andu aingi hopeless, amwe ni moimire micii, ni tuli na andu maikaraga itari na kirigiriro, na maundu macio mothe ni muturwa na muginya kanitha-ini, because we are encouraging people waacha na mambo ya drugs nigetha mahota gukuria mitore yao. Na varia thirikari iravoya gukorwa ikithondeka mathibitari makiria magutangikira arwaru a mitangiko ya meciria, undu umwe na kwandika marigitari aria mangimatethia itakuriganirwa ni kuvecana utethio wa guonthe uria urende okera na utungata